Bimaze kumenyerwa na benshi ko abashyitsi bo ku rwego rwo hejuru by'umwihariko abakuru b'ibihugu bagendereye u Rwanda bakunze gutwarwa mu modoka na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, cyane cyane bagenzi be bo ku rwego rwa Perezida. Ubuheruka hagaragara amashusho y'umukuru w'igihugu yitwariye umushyitsi mu modoka hari mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2025 ubwo yatwaraga Perezida wa Togo Faure Esozima Nyasimbe wari mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2 mu Rwanda. Mu mafoto y'urwo ruzinduko yagiye kuri internet, Perezida Paul Kagame yagaragaye atwaye Nyasimbe mu modoka nziza yo mu bwoko bwa Range Rover L460. Ubundi ntabwo ari ibintu bisanzwe biboneka kenshi kubona umukuru w'igihugu atwaye imodoka ku giti cye by'umwihariko mu bihugu bya Afurika, ariko kuri Perezida Paul Kagame bimaze kumenyerwa. Ni igikorwa cyishimirwa na benshi, cyane cyane ko kigaragaza umuntu n'urugwiro mu kwakira abashyitsi. Icyakora icyo tugiye kuvugaho muri aka kanya ni ubwoko bw'imodoka Perezida Paul Kagame akunze kugaragara atwaye cyangwa se agendamo. Reka tubane muri iki kiganiro. Bwa mbere Perezida wa Repubulika Paul Kagame agaragara atwaye mugenzi we mu modoka byari mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2016. Icyo gihe yatwaye umwami Mohamed wa gatandatu wa Maroc wari mu ruzinduko mu Rwanda. Ifoto yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga igaragaza Perezida Kagame n'umwami Mohamed wa gatandatu bagenda mu modoka bamwenyura. Benshi iyi shusho bayihuje n'intambwe idasanzwe y'umubano w'ibihugu byombi, kubera ko muri urwo ruzinduko ibihugu byombi byasinye amasezerano 21 y'ubufatanye. Ubwami bwa Maroc bwahise bufungura ambasade mu Rwanda ndetse bunashyiraho ubuhagarariye mu rwego rwo gutsura umubano n'ubufatanye mu bijyanye na politike, ubukungu n'imigenderanire. Imodoka yagaragaye Perezida Paul Kagame atwayemo umwami wa Maroc ni Range Rover Vogue L405. Icyiciro cya kane cy'izi modoka za Land Rover, Range Rover bakunze guhina bakavuga Range Rover byonyine, cyakozwe kuva mu 2012 kugera mu 2021. Mu 2018 ubwo yari mu ruzinduko rw'akazi mu Rwanda, uwahoze ari Perezida wa Gabon Ali Bongo Ondimba yagiye gutaha nawe aherekezwa n'umukuru w'igihugu Paul Kagame amutwaye mu modoka nayo ya Range Rover. Bigaragaza uburyo izi modoka za Range Rover umukuru w'igihugu azikunda. Mu kwa gatatu mu 2019 Perezida Paul Kagame yongeye kugaragara atwaye mu modoka Uhuru Kenyatta wayoboraga Kenya mu ruzinduko rw'umunsi umwe Uhuru Kenyatta yeregereye mu Rwanda. Uruzinduko rwa Perezida Kenyatta mu Rwanda icyo gihe rwahuriranye n'umwiherero w'abayobozi wari urimo kubera i Gabiro, ndetse akigera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe. Perezida Kenyatta yahise yerekeza i Gabiro mu karere ka Gatsibo. Ageze i Gabiro, Perezida Kenyatta yakiriwe na mugenzi we w'u Rwanda Perezida Paul Kagame, bagirana ibiganiro bigamije gushimangira umubano hagati y'ibihugu byombi. Mu gusoza uruzinduko nawe yamutwaye mu modoka. Mu kwezi kwa kane mu 2019 nabwo Perezida Kagame yatwaye mu modoka ya Range Rover umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani wari wasuye u Rwanda mu ruzinduko rw'amazi iminsi 3. Umukuru w'igihugu na Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani bavuye i Kanombe bari mu modoka imwe bagenda baganira bagera kuri Kigali Convention Center. Mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu mu 2021 nabwo Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiriye uruzinduko mu Rwanda, ndetse na Perezida Kagame agira uruzinduko mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo abakuru b'ibihugu byombi bari mu Rwanda, Perezida Kagame yatwaye Tshisekedi mu modoka ubwo bajyaga gusura ibikorwa remezo byangijwe n'imitingito yakurikiye iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo byabaye ku itariki ya 22 y'ukwa gatanu mu 2021. Perezida Kagame kandi yatwaye Presidente wa Tanzania Samia Suluhu Hassan wagiriye uruzinduko rw'iminsi 2 mu Rwanda ku itariki ya 2 n'iya 3 mu kwa 8 mu 2021. Uru rugwiro rwongeye kuwa gatandatu ku itariki ya 29 y'ukwa 7 mu 2023 ubwo hajyaga hanze amafoto ya Perezida Kagame atwaye Philip Nyusi wayoboraga Mozambique. Uyu yari yasuye u Rwanda, ndetse umukuru w'igihugu yanamujyanye mu rwuri rwe mu Bugesera anamugabira inyambo. Ntabwo byagarukiye aha, kubera ko mu kwa mbere mu 2025 Perezida Kagame yatwaye mu modoka Perezida Nyasimbe wa Togo nawe amutwara muri Range Rover. Abayobozi bombi baganiriye ku buryo bwo guteza imbere imikoranire mu ngeri zinyuranye zirimo ubuhinzi, ubucuruzi, ishoramari, imishinga ibungabunga ibidukikije ndetse n'ingufu. Perezida Kagame yavuze ko kwakira mugenzi we wa Togo ari ibyishimo, yongera kugaragaza ko ibihugu byombi byifuza kwagura umubano mwiza bisanzwe bifitanye. Nyasimbe yongeye kugaruka mu Rwanda mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka. Kuri iyi nshuro yagarutse ari umuhuza mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Reka tuvuge kuri izi modoka. Izi ni imodoka zikunze kuba ari nini, zikorwa n'uruganda rw'Abongereza rwa Jaguar Land Rover. Nka Range Rover L460 Perezida Paul Kagame aheruka gutwaramo Perezida Nyasimbe, ni ubwoko bw'izigezweho kubera ko iya mbere yakozwe mu 2022, yubakanye ikoranabuhanga ridasanzwe ndetse irimo ibikoresho bikomeye haba imbere n'inyuma. Izi modoka kuri internet bigaragara ko ibiciro byazo bigenda bitandukana bitewe n'umwaka yakozwemo, ariko biri hagati y'145 n'400 by'amadolari. 400 by'amadolari ararenga $560,000 z'amanyarwanda. Ntabwo ari Perezida Paul Kagame ugenda muri ubu bwoko bw'imodoka za Range Rover gusa, kuko hari na benshi mu bayobozi bakomeye bagiye bagaragaza ko bazikunda. Barimo nka Minisitiri w'Intebe w'Ubuhindi Narendra Modi, Umwami Charles wa gatatu w'Ubwongereza, Umwami Mohammed wa Maroc, Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, Umwami Mswati wa gatatu wa Eswatini. Ntagarabo gusa, kubera ko hari n'ibyamamare byakunze kugaragara mu modoka za Range Rover, nk'umuhanzikazi Victoria Beckham, umugore wa David Beckham, Kim Kardashian, Tom Cruise n'abandi. Ushobora kwibaza impamvu aba bayobozi n'ibyamamare bakunda ubwoko bw'imodoka. Igisubizo kiroroshye. Ni imodoka ifite izina rikomeye cyane mu bafite amafaranga n'abanyacyubahiro baba bagomba kurindwa mu buryo bukomeye. Ukivuga izina Range Rover, abazi by'imodoka bahita bumva imodoka ishobora kugenda hariho hose, naho bigaragara ko hatagendeka kubera kunyerera cyangwa kuba hari ibihuru n'ibigunda cyangwa kuba ari mu misozi. Zo zirahaca. Gusa nanone ahateraniye abakomeye uzahabwirwa nuko mu modoka zihaparitse uzabona amaza Range Rover. Hagereranywa ko mu moko y'imodoka nini zimenyerewe nka SUV cyangwa Sport Utility Vehicles zose, ngo nta nimwe ishobora kurusha amanota Range Rover. Ifatwa nk'ikitegererezo cy'imodoka igaragaza ubukire n'ubusirimu, ikaba yanagenda mu mihanda y'ibice bitarageramo ibikorwa remezo. SUV cyangwa Sport Utility Vehicle ni ubwoko bw'imodoka zikoze ku buryo zibasha kugenda mu mihanda ya kaburimbo on road, mu yindi itari kaburimbo ndetse n'ahatari imihanda off road, bitewe n'uburyo ziba zigiye hejuru. Ibi byongeraho kuba izi modoka zifite uburyo bwemerera uzitwaye gushyira ingufu mu mapine 4 icyarimwe mu gihe yongera umuvuduko, ibizwi nka 4-wheel drive. Uzabibona imodoka zanditseho 4 gukuba 4 cyangwa se zo bita 4x4 cyangwa se 4WD. Ku rutonde rw'imodoka za SUV zihenze muri uyu mwaka, Land Rover Range Rover iza ku mwanya wa 4 kubera ko igiciro cy'izi modoka kiri hagati $109 n'amadolari 25 n'ibihumbi 371 na 475, bitewe na model wifuza ndetse n'ikoranabuhanga ushaka ko bagushyiriramo. Ikoranabuhanga ni kimwe mu byo Range Rover zizwiho cyane, by'umwihariko irishobora gufasha mu mutekano w'abari mu modoka. Aha naho ingano y'ikoranabuhanga uhabwa ishingira ku buryo uhagaze mu mufuko. Nka Class Range Rover 5.0 LWBSV yatwaye umwami wa Jordani ari mu Rwanda, igira uburyo bw'ubwirinzi bw'amasasu bulletproof, ntabwo itoborwa n'amasasu. Irashwe isasu rya milimetero 7 mu ntera ya metero 10, ntacyo ryayitwara. Ikirahuri kiri ku gisenge cyayo gifungurwa ku buryo umuntu ahagarara mu modoka akagenda areba hirya no hino, nacyo ntabwo gishobora gutoborwa n'amasasu. Amapine yayo yabasha gukomeza urugendo rw'ibirometero 80 uri ku muvuduko w'ibirometero 80 mu isaha, kabone nubwo yaba yarashweho amasasu. Iyi modoka gutoboka kw'ipine ntibibuza gukomeza urugendo. Mu kwezi kwa kabiri mu 2022, sosiyete ya Jaguar Land Rover ikora Range Rover kuva mu myaka y'1970 yasinye amasezerano na sosiyete y'Abanyamerika ifite izina rikomeye cyane mu by'ubwenge buhangano Artificial Intelligence yitwa Nvidia. Amasezerano azatuma kuva muri uyu mwaka wa 2025 hakorwa Range Rover zikoresha ikoranabuhanga rya AI. Imodoka za Range Rover zinakundirwa kuba zigira umwanya uhagije imbere ku buryo abazicaramo bisanzura. Urebye nka Class Range Rover 5.0 LWBSV yicaramo abantu 5, ariko mu myanya y'inyuma ya shoferi abantu bashobora kuhicara barebana nk'abari mu cyumba cy'uruganiriro. Range Rover zigitangira gukorwa mu 1970 zahawe moteri y'ibitembo cyangwa se ibyo bita cylindre 8 ibizwi nka V8. Umwihariko wazo ariko washingiye cyane ku kubizo moteri zari zifite uburemere nk'ubwiza V4, zagendaga ku muvuduko w'ibirometero 160 mu isaha, zikabasha kongera umuvuduko kuva kuri kilometero 0 kugera kuri kilometero 96 ku isaha mu gihe cy'amasegonda 18 gusa. Nukuvuga ngo ahagurutse mu masegonda 18 imodoka ikaba iri ku muvuduko w'ibirometero 96 mu isaha.
Ibi biba ku modoka za siporo n'izindi zifite ingufu nyinshi, kubera ko imodoka yongera umuvuduko mu gihe kinini cyangwa gito bitewe n'ingufu ifite. Ugereranije n'imodoka zo muri iyo myaka, Range Rover zahise zigira igitinyiro kubera ko uwo muvuduko n'izo mbaraga zayo byari bihambaye. Ntabwo ari icyo gihe gusa, kubera ko n'uyu munsi imbaraga n'ububasha bya Range Rover biracyakurirwa ingofero n'abasobanukiwe neza iby'imodoka, bikaba impamvu abihagazeho mu mikoro bumva badafite amahoro, mu gihe mu moko y'imodoka batunze hatarimo izifite bene iki kirango. By'umwihariko nka Range Rover 5th Generation L460 Perezida Paul Kagame aheruka kugaragaramo atwaye mugenzi we wa Togo, ifite umwihariko wo kuba uyirebye inyuma idakanganye cyane, ariko imbere ikagira ikoranabuhanga rikomeye. Amatara yayo afite ubushobozi bwo kumurika bitewe n'aho aherereye. Moteri yayo ifite ibitembo 8 V8, ikaba ishobora gukoresha essence cyangwa se mazutu, haracyakorwa iz'amashanyarazi. Uri muri iyi modoka ntashobora kumva urusaku rwo hanze kubera ko ifitemo icyitwa active noise cancellation, ibiha ubushobozi bwo guha umutuzo uwayigiyemo akamera nk'uri mu ndege. Nubwo twibanze cyane kuri Perezida Kagame nk'umwe mu bayobozi bakuru bagiye bagaragara bitwaye cyangwa batwaye mu modoka abashyitsi babasuye, hari abandi bake bo muri Afurika bagiye babikora. Nko mu 2019 ubwo Joseph Kabila wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari hafi kuva ku butegetsi, yagaragaye atwaye imodoka ye agiye kureba Felix Tshisekedi wamusimbuye. Kabila we n'umukunzi wa moto, kubera ko atarava mu gihugu cye yajyaga azenguruka kuri moto mu bice bitandukanye bya Kongo. Abandi bagiye bagaragara batwaye imodoka zabo barimo nka Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Dr Abiy Ahmed, Yoweri Museveni wa Uganda, Ellen Johnson Sirleaf wahoze ayobora Liberia n'abandi.